Vamire aratana atongoria magwikinyitie kiharo-ini gia thukuru wa muthingi wa Muragara Ndiaini kaunti-ini ya Kirinyaga igongona ria kugira uhoro Anu Wanjiru uria uikaine ta muciru no gatagati-ini ka igongona riri gicanjama kiyumire na mubunge wa Mathira Eric Wamumbi atharikirwo ni muingi. Hede iria Wamumbi ahirwo mweke wa kuheana ndumiriri yake ya macakaya ambiriria na gukirira Rigathi wa Gachagua akiuga ni aratiganirie Wanjiru ona thengia wake kumurutira wira. Rigathi Gachagua ametulia huyu mama na hajamsaidia na kitu, na sisi kama watu wa Mathira hatuungi Rigathi Gachagua mkono. No atanarikia muingi ukuyuirwo ni marakara weyumiria o haria ekwaragiria mamugiria kwaria atharikirwo na gutunywo kimero akirwo aikare thi na he Gachagua gitio. Igongona ria mathiko ria tharara Wamumbi akihinyiririo gwithara akiuga haria mamukirire ni gikundi kia nyanake iria aragiritania na Rigathi wa Gachagua akehita ndakuinainio gutetera thirikari ya Kenya Kwanza. Alafu anatuma vijana hapo akuze kuditisha. Mimi sichukwangi. Hao vijana wake anatuma hawapange vizuri. Hawapange vizuri. Thutha-ini maabitha borithi ni mekinyirie kuhoreria muingi na igongona ria thii na mbere kuria seneta wa Kirinyaga Kamau wa Murango na mubunge mutumia Njeri wa Maina mathire na mbere na gukirira thirikari makiuga nitiganiirie muingi wa gicigo kia Mount Kenya. Siku yake ya mwisho bahati yake imeisha leo. Na unajua bahati yako ikikuishia hata kunyesha mvua ya supu utakosa kijiko. Kirinyaga County watu wamemonyesha ya kwamba hapa kama anataka kutusi watu aende atusi watu pale labda Mathira. Riri ni igongona ria keri ria mathiko kaunti-ini ya Kirinyaga riratharario ni uteti thutha wa gicanjama utagiki kwiyumiria mwena wake munye kuria mutungatiri umwe ekorire haceke. Girifotena Kameme TV jitagwo Wahu wa Ngugi.